Nema tog Boga koji te može zaustaviti da stremiš ka tom cilju. 1986. godina finale kupa u Sarajevu u 10 sati na stadionu Grbavica igraju moja generacija, ja sam kapiten te generacije, ali utakmica u 10 sati, subota. Petak naveče pita mene otac pokojni šta radiš ti sutra, ako sutra uđemo utakmicu, idemo ujutrovnim autobusom u 8:30, dole sam u 9, u 10 počinje utakmica. Kaže, kakva utakmica, ti lud, kaže, pa sutra treba u Petrović ići Kosti Danici pomoć snijeva da se kupi. Oni prevrnuli petkom, pa onda subotom čim izađe sunce. I kod mene baba i deda su uvijek imali onaj moto, pusti konja, njega ćemo promijeniti, ali ne mijenjaj Radeta, on ima snage. Jer ja sam vozio konja, sjeno, naviljke i to. Realno, pričamo. Ja sad razmišljam, ne smijem protiv njega, bolje mi je da propustim utakmicu. Ja izmislim i odem na utakmicu, dobijemo 3:1, Želju, ja izađem na poluvremenu, ne hvalim se, ali dam 2 gola, uđem u slačionicu i Dušku Bajiću i Josipu Bukalu, slažem da me boli mišić i oni odmah kažu dobro, u redu, izlaziš, oni odu, igrači. Pazi, ja sam kapiten. Ja gledam kroz Zahare kakve su slačionice, su sišli ni stepenice. Da idem da se istuširam i na brzinu kod glavne slačionice, ona su vrata bila gdje su oni čajevi, tu šmugnem na autobus, vratim se u svoju Tilavu koja je 7 km od stadiona Grbavica, presvučem se i pravac Petrovići da pomažem dedi, babi, tetkama, stričevima, svim onim koji su taj dan došli da se kod Koste Bogdanovića ljetina skupi, sjeno i sve ostalo. Sad kad uzmeš miš na Google treba ti 5 sekundi da ga prevučeš koliko je to zemlje. Zamisli mene sa konjem. Osvojimo kup, moj prijatelj digne pehar, a ja sa njive se vraćam u svoju kuću naveče. Znači, gledao sam da ispoštujem i tamo, gledao sam da ispoštujem vamo. Prema tome, nikom je ne može uvijediti, niko, da kad nečemu stremiš, da izađeš iz okoline, okruženja, ljudi, da vidiš nešto bolje,